I naravno neko lijepa, neko tajmaka. I dobrodošli na moj specijalni vlog. Spremamo ćevape. Nah, sekarang kita mengukur itu, benar? Kenapa? Kita lagi kopi mogol. Inače, ovi ćevapi su specijalitet kuće i jedu se dok je vruće. Esto, vamos a hacerlo, está bueno, está listo. Otro montecito, algo así. Diferente montaña. Esto. Vamos a echar despacio. Na kraju šest. Eto. Evo nas. Koji je. Sada da vidimo malo majoneza. Tako. I na kraju ide pavlaka. Pavlake ćemo uzeti, ajde da kažemo, stavit ćemo preko ćevapa. Za prvi video bomba. Sada možemo da počnemo. Da malo namažemo ćevap. A onda da napravimo i u smjesu koju smo htjeli. Ćevapi su super pečeni, a sada pravimo smjesu kečapa i majoneza. Evo, pa da probamo. Odličan ćevap. S obzirom koga je pravio, dobro je.
Pišite mi u komentare kako vi jedete ćevape. Naravno, naroštilji su drugačiji, tizani su drugačiji. Meni su ovi s obzirom da je Pik dosta dobar proizvod, i švapi su dobri. Ako vam se svidio ovaj serijal, imat ćemo još. Naravno, neko voli luka, neko kajmaka, neko hljeba. Ja jedem trenutno bez hljeba. Pa to. 6 ćevapa. Jedna odlična 9. Hvala na gledanju.